Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ба умеди хонаводиву тансиятии шумо имрӯза видеоро ман оғоз мекунам. Ва чӣ хеле мебинед, дина ман видео карда будам, як лали қурут буд дар анамин балкончаи ҳамсоя. Имрӯз ду лали қурут истодагиай. Хулоса набинед дӯстони азиз, чӣ хеле ҳаво офтобакай. Ман чанд рӯз шидае ки кор рафтагӣ нестам ва ҳозир ният дорам ки баъди тайёр кардани наҳорӣ барои кӯдако ман хеста бирам кор. Шояд ягон савдо мешава, ёдовар мешавам магазини мо либосҳои занона, либосҳои чӣ хеле гӯям аврупоӣ мефурӯшем. Ана дӯстони азиз, иҷада вай кадестай хуштоманам, гард сирх кадестай. Ҳозир ира чӣ мекунем? Ордбирон мекунем. Ман дигар вайёша тайёр мекунам, баъд шумо даво нишон метиҳам. Ордбирона хай ҳама метона. Камака рӯғани зағир меандозӣ, анами гарда сирх мекунӣ то анами ранги ами орд сирхчато пӯшидана. Шумо ира бояд кобед ё даст кавароткае ки анамин тагиш ғафсай бояд бикунӣ амира, ё ин ки дар дек ами гарда бояд сирх кунӣ. Ҷада мо скавороткада кадестем. Набинед озир ранги камакак дигар шава. Иқак ов мендозем аввал мо, камакак медӯша, баъдан мо шир ҳамроҳӣ мекунем. Хулос дӯстони азиз, ана бинед ира то инами ягон ордуш намондана бояд мо анам хел тоб тием, бояд чӣ кунем, сирх кунем то ин ки тамоман ами орд кулула назана. Ана иҷа бинед дӯстони азиз, гарди мо дигар шид рангаш, анҷа об андохтаем. Ана дӯстони азиз, баъде ки об ҷӯши, дар инҷа шира ҳамроҳ кардем. Дар инҷа ма 1 литр шира кардагием, бисёртар кардем ки кӯдакои ман нағз мебинанд. Анамира баъд агар ки сарда хӯрдан абед даям, мисол авқот тайёр накунему, ҳамира бихӯрам. Хулоса озир медӯша, баъд тайёр мешава. Анами хел ордбирон ё ин ки гардсӯз, ҳар кас ҳар хел мега. Равғани зағир катӣ. Дӯстони азиз, ана ман кор рафтистам, чӣ хеле гуфтам ҳаво хушрӯвак шидае, офтобак. Ҳавая чанд рӯз ки хонада будам, бо имрӯз гуфтам рафта кор бирам, камакак дари магазина кушом. Иҷа ҳамсоя қолиншӯвӣ биромада, инам ҷа ҷои гилемшӯвии мояй. Ана ё биромадиям, моям бояд шӯвем, вале чанд вақт боронӣ буд, ами хел ана озир офтоб када бо ман кор рафтистам. Хулоса бинед, иҷара бинед чӣ хеле ҳами дарахт пастакакай навдашт. Ҳатто қадди ами духтари ма қадди Осия мераса тута бинед дар анамин навдои паст ҳамқадар туто хушрӯ бастагиай, пухтагиай. Дӯстони азиз, як шоха ира бинед чӣ қадар тут дора, ҳатто анамин навдое ки дар поёнай ки қадои кӯдако мераса, пухтагиай истодай, рехтестай, вале аз сабаби чӣ хеле медонед озир бисёриё аз хона намебироянд, кӯдакоям аз хона намебироянд, ба тавре гӯям дар карантин нишастагӣ ҳастанд. Аз анамин сабаб анамин тутора ҳатто одаме нест ки, кӯдаке нест ки аминора мисли ҳар вақта, мисли ҳар сола чинда мисол хӯранд. Бисёрам бинед туто нағз бастай, бисёр. Неҷа аввал чира мешӯванд, баъд гилемшӯвира сар мекунанд. Инаи тараф бо як дарахти дигар ирам бинед чӣ хеле бастай, хушрӯ бастай, тут пухту, тут хӯр нест, тут чин нест. Ана бинед дӯстони азиз, чӣ қадари бисёр имсол, ҳар сол хел набуд, ҳар сол амин мебаст, кӯдакои берун аллакай амин напухта, амин нест мешид, тути хушрӯам намедидӣ, фақат дар анамин болоҳо, шохҳои болош, навдои болош медидӣ тамом. Ана дӯстони азиз, ман чӣ кардам?
چی خیلی گفتم کار اومدم از مغازین دایم با ایجاده چی آوردن خربزه آوردن آروباده خریدم سه هندالا انیقترش هندالا چه سه تاش 10 سومون 5 سومونش هم بود ما از بس که 10 سومون داشتم انمی سه تا خریدم برای هر سهشون دخترم که خرسان شوند جدا خوجای نمازی های بازار اومد انمی سیبی سمرینکا گرفته خشتمانی من انمی نمود سیبا نغز میبینم از انهی سر خودگرش دارم خیلی سیبی سمرینکا را نغز میبینم خلاصه او سیبی سمرینکا 12-13 سومون کیلوش کپوست گرفته کپوست سه تانم خیلی کپوست جنم خیلی خوشروی چه خیلی گویم سویجی خوشرو همی هر سهش 5 سومون دا گرفته ایوز ما باید پیراشکی دخوفکا کنم بعد شما در ریسپش ویدیوی آینده دا نشون میتیم کپوست را گفتم یک کپوست بیار 3 تا آورده خلاصه خیلی با یگان چی دیگه میکنیم ای نبینید چه خوشروی هر وقت میواد اوقا خوشرو نبود کپوستشون این دفعه خوشرو اینه تخم گرفته یا چیکای تخم یعنی 30 دونش 29 سومون ای بزرگ گرفته 29 سومون نبینید 90 چند دیرم میغلطه نمیدونم 95 دیرم 98 دیرم میغلطه مگازینو ده هسته تخم حوزی بعضی جورشته یاسم بعضی جیگشته یک 10 دونش جدا کروتونی دود یعنی 1 سومون زچی نیفتیان انا میخه سخاری که کروتونی دودیان شونه نمیخه 1 سومونای استحصال کننده ای جمهوری خدمون گوشتی مرغ نویستگی خلاصه هم خیلی اینه می بود خریدی امروزه دوستان عزیز من اینجا میخوام شما دا انتیسپتیکی که ما میگیریم یک جوی ما میارم کار نمیره نشان تیم ای خونه ما انمی انتیسپتیکا میگیرم بعد برای نمی چخه توبه کدم زمانش دیگه که حتی از پول میترسودم اول خداوند خودش نگهدار باشه ولی خیلی پول در دست چندین نفرو میگرده از این سبب من خوجاینم من میره آورده که وقتی سودا کردی اگر انا مینوره اول یک بار چیک انتیسپتیک شه بعد مثال در دست قاب انا بینه دوستانی عزیز انمی انتیسپتیک موی و دخیوی گرامکی بود دخیش تمام شد دوزی هم خیلی اندختگی انا سبیشکای مو محوزی بگهشید ای کار آمدم ای یوگورتی پیتیویش که پیش میگرفتیم شونه چند قبط ما کار نرفته بودم ناورده بودیم شونه امروز یافتم با این آوردیم شخصان شده دختری من اینجا بیبی جون مرام بنابور بگیرید گفته حسوس رفته سته اینجا تماشا بینانی عزیز همسایه وی آورده سامبوسه آورده از ما شما نشون میتم این چی نمود سامبوسه از چیه سامبوسه نمود چه بینید چه خوش روی از درونش ما شما نشون میتیم بعد گپ میزنم که این سامبوسه وی چه خیلی ای راستی با یک دست هم بنابور گرفتن هم مثال یکون کار کردن بسیار هم نقلای برای وی من بسیار وقت شد من اومده کمک میکنه انا اجاره بینید درونی سامبوسه را این سامبوسه لبلبو داره و پیاز و گوشت داره نبینید چه خیلی اومده گه زیلین داره با فرش لبلبوی سرخ پیاز بعد زیلین خلاصه انم خیلی سامبوسه مازش کودکا خورده است یا نمیدونم موزی روزش کویش دیگه نیست از همین سبب نمیدونم مزه چی خیلی اومدگی دوستان عزیز ای بگه ما اوش کردیم ایجا تخم جوشوندیم ازی وایشه و اوش پزه ایجا سالات تیار کردگیم امی تو بیستونمش نغزه که امی برای سالات هم برای همه وی پامیدور بودرینگ ارزونه میتونی خری برای مثال آش گیریم خلاصه نبینید اینه افطار ده امروز ما آش کردیم آش همی
вайда касруле ки гуфтум дар анамон касрукаи гуфтагим кардем. ана тамошобинони азиз, марҳамат дӯстони азиз, касое ки ифтор карда истодаед бо иштиёи таом биёед якҷоя ифтор кунем. хулоса имрӯза видеои мо ба поён мераса. умедворам ки ба шумо писанд омад. умедворам ки интизори видеоҳои ояндаи мо мешавед ва ман дар навбати худ кӯшиш мекунам боз ягон навигарӣ ё ин ки ягон чизи нағз ба шумо ба навор гирифта пешниҳод кунам, то ин ки шумо ҳам дар ғарибиҳо зиқ нашида моро тамошо кунед. хайр, сарбаланду хонаобод бошед.